Sasampun mungguh ring penincapan kasus pinih ageng, pewahan pasien COVID-19 ring Bali rahinane dibi kantun ngelimbak. Wenten samas ulung dasa 3 pasien anyar, anutin saking penglalahnyane transmisi lokal samas pitung likur diri, PPDN seket siki diri, miwah PPLN utawi PMI limang diri. Ring kewentanan punika dan pasar kantun nguningayang pinih akeh saking wewidangan tiosan. Kewentanan warga negara asing sane keni COVID-19 wenten 6 diri. Anutin data saking Dinas Kesehatan Provinsi Bali miwah Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dan Pasar Muali nguningayang pawawahan pasien anyar COVID-19. Wenten 100 ulung dasa sia rauh saking dan Pasar Badung antuk sia dasa 5 diri, Gianyar petang dasa sia diri, Jembrana petang dasa 3 diri, Tabanan sia likur diri, Bangli ulu likur diri, Buleleng 15 diri, Klungkung dasa diri miwah Karangasem 5 diri. Lianan punika taler kauningin pawawahan saking Kabupaten Tiosan antuk 14 diri, raris warga negara asing 6 diri. Pawawahan puniki ngawinang kasus saneka tampenin Bali dados langkungan kalih likur kasus. Selanturnyane wenten 5 pasien sane padem ring rahinane dibi rauh saking Denpasar Kalidiri saha sane Tiosan rauh saking Jembrana Badung miwah Gianyar. Dadosnyane pasien sane padem rahinane dibi kantos telu ngatak roras diri. Ring rahinane dibi taler kauningin pasien sane kenak wenten satak 17 diri sane rauh saking Jembrana miwah Denpasar antuk suang-suang 55 diri. Dadosnyane pasien sane kenak wenten langkungan 19 tali diri. Raris pasien sane kantun kerawat ring Bali ngantos rahinane dibi wenten langkungan kalih tali diri. Ipun kerawat ring Makatah rumah sakit saha makarantina ring Bali. Ya diastun sampun wenten vaksin kramel kaaptiang nenten ngeluputang protokol kesehatan. Stata disiplin nglaksana yang 3M inggih punika nganggen masker, ngwajikin tangan, nganggen sabun ring toyo sane mambah, miwas tata nyaga jarak tur nenten mapupul. Wartawan Bali Pos nguningayang.